ja iza toga broja stojim, od uvijek vučem da se samo ono gore bojim. Ekipa nas u Beogradu, koji ja znam, petak jutra dan nastupa, imam pop kavu. Ne vi prvi. 4 kata spuštanje piše. Ja već znam da će sketi Marina kad dođemo dole reći, bo ovo može velika stoplina. Ovo će ga pogledati ga. Glupane to se. Ali ne znamo di su Bore i Sket ošli, i Marina. Ovo sad tiću pičku materinu, možda su. Aj, s tim muku, ne mogu ti ja ovdje. Čupak, da sad bude. Na kafiću. Evo nam mladi Sket, mladi rock. I just bought a burek, guys. To ja isto moram, ne da. Nije pristojno nešto unutra pa ću dariti mali džir po gradu dok jedem. Znači kad kopaš špilju, zapravo kad ideš u tuđu špilju, ideš sam desnim putem i kad se budeš vraćao, sam ideš lijevo i ne izgubiš se. Kujiš? Ne, jer ako... Ajme kako si glup. A kujiš, kad ne znaju oni kaj je Minecraft. Shut the fuck up. Ajme šta je masa. Take a bite. Bro, it's fucking greasy. To ću ga uzet sa kuta, ono. Burek u bebu. Daj, ne može biti to loše. Znači nisam obrio brkao i sad gdje god bude sjedna, ovdje će malko biti brčić, izgledat ću ko hitno. You know what I mean? Shout out za Damjana. Damjan tu šeta unazad, ne znam šta ga čeka. Pazi! Zajeban se. A mi dok tu šetamo Beogradom idemo Burek, naš dragi Mario, podrug zvani The Visual, farma spotove u apartmanu. Ajme kolike podočnjake je pustio, brat. Ojme, podočnjaci, stvarno. Dobro, neće to da ide nigdje. I sad ja gotov, nema pekija više ako ovo izađe. Ništa. Come inside. Ne, znači ljudi tamo na općini šta rade, pravni fakultet, studenti, Sam je jasno. Evo Bore. Dobro jutro iz Beograda, ekipa. Ljubi vas brat, čekamo sad doručak. Nismo još na ručak. Čekaj, vlog je ovo. Kakav vlog? Ajme majko. Roko šifra je. Ovo sve ide za Kobija, za sport. Bar pa Ja, ime majko. Ice bar. Imamo tu rukavice, kužiš, samo voda, reka Bilacko. Samo voda. Znači da je klijent je minimalno drugačiji, nije to ništa. Neće, ali skalima ti na resu. Mali bu, pa bi trep cajku, pa bi... Čekaj, sad ću to sad listu stavljati. To nosi striča ako se radi na dan nastupa. 6, 7, 8 sati prije nastupa se slaže list. Jesu ovo nove cvike već? Yo, what's up, guys? Prijatna kafica. Da, prijatna kafica. Ti ordiniraš već kada si tu bolje. Reka bi seksi ovako. Da. Budi seksi. Ovako ili prsi? I ovako, ali više ruka, bude više tako. Matu. Šta ga pere? Da. Nemo opet inkriminati. Beograd i Zagreb. Evo Moramo ovako. slika. Sada. A mi ništa nemamo za isto. Molim vas, od streaminga. Spotify. Jel imaš ti Viber, Damjan? Imaš Viber? Imaš ti Viber? I od Fran napisao broj telefona. Josip Podor. Znači Šara, ne želi ja biti govno nikako, ali lik je iz bla bla kara upravo broj mobitela napisao ričima, znači plus, evo, plus 3816280. To ste u vlog pa će ga ljudi zvati. Kakav tostera čovjeka, mora. Shout out internet. Pošto sam se ponadao da ne ima nešto sa avokadom, neki srpske doručak, ali nema toga. Ja Nema pokušavam naći avokada di u da Srbiji. uzmem karticu. Ne, vidi tamo nisam. Kad tu povećavam. Je li to možda Mario Pax? Neka drama. Još je pitur. Damjane! Iskreno nekako ono napisao. Ne, sad ga spojio ovako. Da, ja ću brijat. Najjače, David Dobrik shit. Shout out. Evo. Sad ću napraviti jedan drugi. Yo, Marina. Ja ću isto na... I veliki pozdrav svima, evo nas ponovo u još većem broju.
Dečki iz Kurira su s nama. Hvala puno. Novi članovi Fallo Sola. Vidimo Idemo se, jako. čao. Ćao. Sad sam vidio Juračić mode. Moj tata je izgradio ovu zgradu. Ovo ti je iz 18. stoljeća. Austro-Ugarska. Sam je žao što ovaj intervju nije uvaćen kako treba. Rad svjetla. Čekaj, koji mi smjeru da mi sad kaj idemo? A ne znam. Koji nam je ti znaš cilj? kad idem. A pratimo Marinu. Će ti uzeti tu prvu karticu i ćeš nekog drugi? Aj. Nešto, evo ekipa prilazimo prvi pješački u Beogradu. Šara. Na crveno, naravno. I na crveno, pa. She's crazy. She's crazy. Ima drugačiji osjećaj nekako. Je drugačiji pješački? Yeah. Daj, snimi skupštinu. Narodna skupština. Tu smo u centar Beograda. Tamo će muzeo dijelo za večeras. Di? Martini Martini Vesta. Ovo je jebeno za skejtanje. Da još skejtam, ovo je jeben. Je tako? Ko nije znao, Roko je zapravo Skjetlif. Velika legenda scene. Yeah, man. Ja sam skužio da nas mislim. Sviđa se, Roko se nam pojavio mene na Instagram, tipa 2016. Idemo. Više od mene. I onda sam odlučio... 20.000, više. Ne, stvarno ima pun kurac. I onda skužio da radi bitove i Resist History. Da. To bi. Idemo Ligu. Marina kaže Ligu. Tu. A koliko, znate možda neku kombinaciju? Ništa, a? A koji su rangovi bonova za A1, na primjer? Ali mogu uzeti tipa 1000 ili 5000 dinara, koliko? Ja se opet skužio, neuspješna kupovina. Mislim, možeš online kupiti, daj naćemo i to, zašto imamo, evo. Srpski broj je 3816111, neću da... Pa da, ima Starbucks uzeti kavu. Amo će ja vlog u Starbucksu, šara. Ajme. Šara. Znači samo snimiti na unutra govori na kavici sa kapućinom. Dogovore. Evo idemo u Starbucks, Marina, što se kaže? Na kavici sa kapućinom. Ajde. Dobro. A onda ništa, a čekaj. Ko, RB? Šta ćete? Dobro. Neki karamel A mislim, ako hoćeš latte. moći isto zbog toga što nemam sad internet. Kažeš da je ovo koštalo sad 2 eura. Šta je rekao? Zvone, u Srbiji smo, košta ćete ovo. Košta će ideš, što me boli kurac. Čekaj, to si ti na kavici sa? Sa Starbucks, sa pjenom. Sa kapućinom i pjenom, kako ide? Kapućino s pjenom, sa šlagom. Ne znam. Man, the gotta conjure special to shout out. Cheers, boys. Znači da slomimo fino ovaj. Firma, časno, velika je firma. Kako? Snimi peki, gledaj. Piše Marina. Marina. Aha. Trebala se reći gospodin Pedić. Yo guys, welcome to Beograd. Ajmo tamo, nismo bili još. A ovo nismo na onu bandu. I znate šta ovo slijedi? Treći semafor u Beogradu. Treći. Simbolično. Treći semafor. Pošto? Ovi peru stakla. Šara! Kod nas bacaju one kugle, ovdje peru stakla. Šara! Da ti operem stakla. A jučer onaj Slavonskom Brodu. Sio. Kako neće da pere stakla? Da pere stakla? Aj dođi. Malo klasička, zašto meni noge ne vide? Jutro, Beograde. Beograd parika Zagreb, realno. Beograd i Zagreb. Samo veći i meni. Nije Beč, ali nije ni... Kad pogleda, kad ulaziš preko mosta noći vidiš novi Beograd na vodi. Nije Beograd vodi bija preseksi. Sviđa, baš mi bacam na neku rusku arhitekturu. Beograd na vodi? Da. Je li ovo neki stari poštanski sandučić, vidi? Vrlo vjerojatno. Gas, evo ekipa daje vam footage vam dajem, jebim vam oči. Treba barikada sa selotejpom, shout out. Kako bi se reklo, vrhunac arhitekture. Vrhunac arhitekture, stari sandučić. Ćemo razglednice poslati obitelju ili nama tribali. To ćemo sutra. Opremljene istog dana. Pošiljke u... Ne kužim, gdje je QR kod?
Aj, samo vi šetajte, samo vi šetajte. What I mean, Becky behind the camera. Moje žene, znači Big Booty bitches. Haha, je. Elena Kitić, najveća mama na Balkanu. Ne, ali for real, ono, fakat shout out Elena Kitić. Moje žene, znači big booty bitches je. Nešto, gola noga, kada zima je. Čovjek tu dripa North Face. Došao Cigo u školu sa jednom šuzom. I pita ga profa kao, Cigo, pa šta si izgubio šuzu? Da. Ne, našao sam. Našao sam. Ne, našao sam. Našao sam. Marina, kako se osjećaš? Ali upet mu jednu gradsku, ono. Ja brojim pare. 15 kuna. Znači ovo je bit za Mada Nevi. Gdje je moj mixi master? Nešto bio. Zeleno. Šta je ovo? A, ovo je za parking, je tu da ne smijem zajebati. Idemo. Što vi mislite o tom što je avion sletio na autocestu? A meni je to fakat super, ali fakat mi se jako kaka. Malo je. Mada ne. Jit tel. Možeš mislit. To je novi hit na D33, ono to što nismo napravili, napravit će se. Sa varijacijama da ne bi možeš misliti tih brija. To šta je bilo? To je najbolje. Ili ajne seri, dajne seri, možemo sve. Ne, Roko će jedan vers napraviti. Ili kaj briješ? Ajde, dajte mi da bacim jedan vers. Kaj briješ? Može. Ziher. Može se baba. Aj jebate život, pa jebate. Najlakše sprdat mlade na kojima svijet ostaje. Šta će oni? Onda će oni te frustracije liječiti na još mlađe. Peki bolje kadrove snima Pazi i leđa. od Damjana i od Marija. Evo sad trenutno snima nebo ovako. Ne. Aca Vuka svira. Sad će biti ispred zgrade, valjda na koji tren. Ovo mi je ono 6. G klasa koju sam vidio. Opa, da. Trebamo za sport. Vidiš stvarno, ne? Seksi shit. Vozni park pun G klasa, nikad više na lerasu. Ne. Aha, ja sam mislio hoćeš da stanem. Stranih valuta, puna kasa. Samo vodu pijem jer sinoć opet pretjeras. Moram kupiti vodu, ne? I su oni ošli u apartman? A oni jesu, ja mislim. Eno, Aca. Di, stvarno vidiš? Da. Snimio onu putujuću knjižaru. Da, gas, jebeno. Dobar dan. Kako ste? Kako smo? Aleksandra, mi smo nismo... Da, Aleksandra, drago mi je, mi smo se upoznali. Između ostalog došao sam tu trepat, ali sam se našao i u knjižari. I naravno došao sam pokupiti par klasika poput ovih. Nešto na ćirilici, ne znam, još nisam naučio, ali doći ću na taj level, ali evo recimo između ekstrema, dobra knjiga, to je klasik. Istorija helenske etike, isto banger. Dobro, šta još? Da nađem neku na latinici. Wim Hof metoda. Istorija Meksika. Istorija Meksika. To su sve klasici, razumijete? Tako da preporučam, evo, shout out, Big Z, školstvo, DVO. To je jedan dio. Čekaj, veliko pitanje. Dečki, je li gotov spot? Čekaj, Mario, dođi. Sa mnom je velepoznati Div Visual. Okej. Gospodin Div Visual, je li gotov spot? Nije. Je kurac. Neće nikad. Nije ni prije. Zajeban se spot 10.3. držite se. Imaš dobri kadrova, pričao sam vice već. Znači, došao Cigo u školu i fura sam jednu šuzu. I pita ga profesorica kao, kaj Cigo, izgubio si šuzu? Ne, našao sam. Kaj nije smiješan, ne? Tu sam vam snima cijeli prvi izlazak vanka. Ne znam ništa o kameri. Zato prvi par šateja bilo katastrofa. Ali nema veze, Mario, di ćeš ti? Nekad sve familija. Možda su oni rođeni u ovom parkiću. Da. Čekamo Boru iz Keta. Dobar interijer ovo. Damjan ima. Ovdje ćemo snimati Kobija, Evo ti Kobija. Teški kobi. Di si to prislani? Ovo. Moguće, ne znam. Daj probaj, Mario, daj taj token. token. Ma je 100% ovo tu. What the fuck, ono. Viš kako sam glup.
A Mario je zbog mene traži 45 minuta ključ po stanu. Jer sam ja rekao postoji ključ, ali ne postoji ključ. Postoji samo... Potvoren. Kraj uopće ne treba toke. Nema veze. Čekaj, ajmo vidi se oni, Traga za sketom. A, prošeta down u blok. Evo. Sve samo prišlo. Da. Ti imaš beskontaktno, a? Da, to ti je falila solo kartica. No what I mean. Ja brojim parem. Ništa, ne mogu da ja ništa, ovo su fake. O, hvala lijepo. Nema ničeg. A? Još tam, da. O Bože, išli smo po 4 viršle. Moja ocjena je 5/5. Evo dokaz da ne treba token flot. Ovo je Mario dobro da baci sve, nemaš čobe i sebe. Ali ni toga ne sprečava. Ne mogu ja ovo. Lišli smo pekara food. Idemo kod bake sutra ujutro. Smo se zaključili. Ovi su nam pušali cijelo jutro, ovi su nam pušali, stali spavat. Baš sam gladan, ej. Debeli je gladan. Dobrodošli u moj krib. Dobrodošli u moju gajbu. Evo odmah nas čeka Kane Korsa da vratimo. Koji vam je kurac? Mario je ljut. Zašto nije završio color grade? Damjane! Zato što ne može bez Damjana. Damjane! Evo više. Ove nas ulice pamte samo da znate. Bit ćemo tu do Damjana. Marina, vidite. Marina. Starbucks. Gdje je tvoj Starbucks? A niste mi kupili jer ste šupci! Kraj, ja sam radio ono što ti treba radit. Snimat. Ne, ja sam grejda, nisam mogao snimati. Ajmo isto je, idemo isto. Kasnije. Spot je treba izaći prije sat vremena i 15 minuta. Evo vidite o čemu vam ja pričam, malo je izgubljen, ali nema veze. Treba izaći u podne. Ali Mario to... Malo mi je tužno reći ne može, ali... Ali Mario... Viš, Marina za razliku od Marija radi, ali radi... Efektivno. Da radi! Efektivno radi. Večeras Bora ima nastup u Zapa bazi u ponoć i po. Zadnji je... Ja radim s neozbiljnim ljudima, ja sam tu najmlađi. I Roko je tu sa mnom, ali... Zove posao, ekipa, vidimo se poslije. Lave! Ustani, zapni, kreni, ćao! Podine! Gladan sam, pada im još viršla u životu. Mislim je ladno malo ovako. Imamo po viršla i vraćamo se. Gdje si ovako? Dve male virše. Dvije te i ako može jedna ova tu. Da, ove velike. Ne jedan, nego dajte dvije ove isto, ja ću isto što i on. Dve velike. Pravimo analizu. Aha, šta je to snimanje? Kako je to snimanje sad tu? To je za YouTube. Za YouTube, ajmo reći tako. Slika s kabelj i dva krskava štapića. Ne, to je plaća s tim, ne vjerujte se vi. Ne, ništa bez vašeg dopuštenja, ne vjerujte se. Idemo hraniti golubove. Jel footage ovaj? Ne, dobar je. Hranimo goluba. Da, klasika. Saša je kad cijena? Idemo tu, a? Sad Saša. Idemo.
Čekaj, ja ću isto da bude više klip. Skužili se. To vam je to. Gledajte te ostavštine. Kukus. A treba samo tamo koni bac s njima na one. Polako. Sporije. Samo tu kao baca, potajno. Potrčat će. Jebem ti, zaboravio sam kolu uzeti. Šaran, za mene moje sposobnosti. Isuse, robi Bože. O Bože. Bilo samo euro 50. Mene isti zanima to. To ti više on spava. Koji kurac čovječe? Koliko blok teški? Evo, Mario još radi ulice, prema nas trebala izaći prije sat i pol. Daj, nemoj to govorit. Kataj, aj opet. Pa dobro! Evo Mario radi Čekaj. spot. Ajde. Moram se izut, Sekunda, POV peki se izuje da se... Mario, kakve su tvoje prognoze? Hoće to biti gotovo bar do podne, a? Potrudit ću se, radit ću večeras pa ćemo vidjeti. Šta ti kažeš, šefe? Do sutra? Da. Do danas popodne? Jebem ti, idiota! Ajme meni! Šta moram reći? Kaži kao da izaće do sutra, ono, bit će gotovo, ono, par. Kaži izaće sutra u 4. Evo Mario nam tu radi spot za ulice. Izaće sutra u 4. Tako Mario. Tako je. A šta ti kažeš, gospodine mladi? Što je to danas u 2 trebalo bi izaći? Danas u 2. U podne. Yo guys, what's up? Kupili smo internet. Shout out. Rešili smo eSIM, imamo srpski broj, imamo internet. I sve. Idemo u stu. Mario be shitting bricks, man. Di si legend. A zato si ti psovao jer ti na već se razumijem. A nisi psio. Evo, 8 sati prije nastupa radim master. Zašto sam neodgovoran jednako koliko i Mario, ali Mario je već trebao izaći spot prije 2 sata i 15 minuta. Šalim se, radi se master za nastup, da nastup bude što bolji, shout out za Marinu, shout out za Roka, to je Sketa Treposlaviju, shout out za Ivana Španja. Ovdje! Ovako, čekaj, prvo smo mi nabavili SIM. Imamo SIM-ove, ja sad tu imam koliko 10 giga za chat, još 6 giga općenito. Koliko vam je trajalo nabavljanje SIM-a? Pa evo, 25 ure. Asti muku, ne dam se to. Snimamo. Snimamo spot. Da vidim šta je. Pa me zanima. To je to. Možemo li ikako snimit koji kadar? Ništa puno, ništa dugo. Pa ćemo vidjeti šta kaže. Zicering spominja, dobro. Znači treba vježbat tekst, treba ići tamo. Uglavnom studija. Pa nema nešto kao... Ideš ti. Čekaj, sad ću prvo njega pitat. Hoš prvo reći šta Cobi kaže. Evo ovako. Nema nešto ono izbora, već kao neki. Šara za Cobija, najjači producent na Balkanu, šara za klinca, mene ono, idol svi. A gdje je meni kralju hard disco, ono? Kralju lave tigre, ono. Mala... Kako je? Mala živi kad je noć, u klubovima lom, ona stalno. Mala penji se na stol, pokaži što znaš. Moraš dati autotune na oko, gotovo radi, da to je autotune. Znaš kom se sere? Mogu i poniti sa sobom da vide kako serem. Hajmo vidite. Nije baš običan kontent, ali ono... Serem. Day in the life. Ovaj susjed, točnije koji dole spavat nam ne da. Da bude iskren, malo mi je neprijatno srati dok se snimam. Ali da. Evo Hilje u liftu s biciklom. Evo
Bura, frizer koji je u svakom spotu na Balkanu. Evo, Baks. Ček. Evo, brate, serem tu i snimam se dok serem, pa sam samo ti da kažeš dvije riječi kameri, za vlog, snijamo vlog. Za vlog? Da. Pozdrav za vlog. Uživajte ekipu. Ajde, idem obrisak guzicu pa ćemo se čuti poslije, no? Evo. Ništa, moram završiti ovo. I opet imam scenu izgledajući ko Hitler. Isuse, dragi Bože, pogledaj ovo. Ajme, majko. Ajme, jel moguće? Ajde se, priga me. Ekipa, ćao, vidimo se. Ćao ekipa, idemo do gospodina Cobija Slobodana Veljkovića u studio. Ja, Damjan Sket i Bore. Mario ne može, Marina ne može. Zašto Mario ne može? Idemo do Cobija i vidimo se na nastupu, čao. Sket brat ovih hasla pokušava getat placement sa Cobijem, zato on jedini nosi laptop, ja ne nosim zašto sam lino govno. Ali to je pametan Sket, ja ću sutra nositi. Jer sutra možda idemo s klincem. Ali ne znam, još nije još potvrđeno, tako da... Follow the solo ide do neba, mi nikad ne gledamo nazad, to je fact. Ne treba ti token, ulaziš bez tokena, mi danas ulaziš bez tokena. Kako? Pa treba ti za na večer, ja mislim. Onda možda do određenog vremena. To snima, to moraš snimat reakciju. O bože. Staviš mu ono dole kraj kompa, nemoj mi snima sad to. Kompa, nego će Cobi reći, o bože, Mario. Jeste gladni, pita Cobi. Šta se jede? Sam je stvarno nervoza, već pere. Ja Cobi zove na Whatsapp ovdje. Legendo, me čuješ? Ej, ste gladni? Pa, brate, oni su malo nešto jeli, ali šta ste imao u planu, nešto naručivati ili? Ma ne, nešto kraljevski da se jede, brate. Pa, gledaj, kad već neću odbiti, ako si imaš nešto u planu, samo ti šiše. Stanite tu, pošto ima, brate, ima tu blizu grčki, ima blizu turski, ima srpska kafana. Zašto ste? Aj srpsku kafanu, znaš, kad smo već tu, mislim da je to najlogičnije. Ajde, vidi. Tu na Ćonsku, te bukvalno, brate, Može, top, vidimo se, ajde. Kakav si, joj. To se zove šef Bosman. Kakav šef, Gdje se ide? U srpsku kafanu. Ja ne da nisam gladan, pošto je Cobi pita briga. Evo nas opet na beogradskim ulicama. Hvala da solo takeover, da to lagano. Ove ulice nas pamte. Idem kup cigare. Ajde samo na kup cigare. Ustav Alvaro, touch 4. Ovo je da 4 kutije, brate. Tu Cobi. Da 4 kutije, Ustav Alvaro, touch 4. O dobro je prijeti, bolite briga. Ide grs. Koliko si platio? 1600 dinara. Mora sam uzeti KitKat uz to. Pa sam uzeo neš ga isti. Da. Šta ću ja s ovim sada, evo te. Znači, Šta? Gdje je baš studiju? Studiju? Bukvalno ovdje, brate. Boš gleda na... Iz ovu gore ulicu. Baš da, to ću bila šef. Nije centar grad, brate, ovo. Centar, to, brate. Tamo 2000 tu policijsku stanicu. To je bilo ono sranje, brate, 5. oktobar i ono gono, razumiješ? Tu bilo ono Žinčić i to je to. To. Zagreb isto općenito kod nama. Ja bio na snimanje, brate, Jurče, brate. Evo nas, tu smo trenutno došli se šišat. Ja iskreno još da vam kažem, malo sam satran, bili smo sa Cobijem na ručku. Pa imamo malo u srpskoj kafani, jel tako je? Srpska kafana. Ili smo pravo mjesto uz pravu glazbu, ili pravu šljivu, pili pravu šljivu, ili teletine. A svega je bilo, da vam to sad ne objašnjam, bilo uglavnom super, upoznali smo gospodina čovjeka. I sad idete sa mnom, idemo vidjeti malog i mladog gospodina Boru kako se šiša. Evo kao što vidite, taj... Reći ovaj detalj, evo. Znači dođe mi da mi naraste kosa sutra da se opet mogu šišati. Sada za vlog, Probudi u meni zlo, u tebi je đavo. Imam garderobe fundus, a nisam imao za bus plus. Ti mi miješiš na luksus, kako da osjeti tvoj ukus.
Kakav ima struju, kakav ima vrat, nacrtano lice, oči kao žal. Znaje svaki klub, znaje svaki sprav, jaka riba veruj kad ti kaže vrat. A ne znam šta, samo je upalio kameru ispred mene, ja ne znam šta da kaže sad ovdje. Ne znam šta da vam kažem, iskreno, samo je Damjan izvadio kameru i upalio u mene, ali... Evo ova mi... Ova mi Hana! Šta je? Ej! Dođi. Imaju ljudi malo kaj, ne mi pasi više, ne da piću. Da, naravno. Smut, brate. Škancija. Hvala puno. Šta da kažem? Čekaj. Dobro. Samo još. Biznis. Znači, fresh cut. Fresh cut do barber. Keep it fresh. Ide tek sad na story. Popis zapa. Znači, sve ćemo ispoštovati. Respekt. Ćao, bok. Ljude na sve. Znači, ekipa kad god, iako ste u Beogradu, ako se trebate šišat, još će biti ovako fresh ko mi, do barber, evo dođi tu sve. Znači, do barber, tu stoji broj. Najbolji kad. Sad ćemo se ovako snimiti. Gori sve. Damjan je tu isto. Ide vlog. Hvala braći što su izašli susret vas, brat. Čekaj, nama je... BG, Beograd i Zagreb. Kao da za Rastu koji ide u Pforzheim, inače možda i on bio u vlogu. To je bila pobjeda, ej. I ono, svi na nogicu dobijamo. Što pala nas pandurija. Ne, neće biti, nisam inače oki seljak, obećaj. Je za šetanje. Znači, pješke ima new comment, da šta kaže. Kakav je ovo razmak Marija, jemen. Ček, šta je ovo? A, copyright, dobro, to sve okej. Je. A jo, neočekivano na najbolji mogući način. No šta ti volim Boru više nego majku rođenu, ali Peki je ubio više nego bilo koji put do sad. Moj brat, idem za braću, šar. Ali onaj jaki komentar, sad napokon mogu puštat Boru i na Erasmus party, čovjek bacio na 3 jezika, Ovo će jednom da se kupi i da bude falo da mobil. Bio sam igrati s loptom, bio sam diler, bio sam lopo. Sad vladam kosovskim blokom. Ja ništa neću govoriti šta ko kaže, nispašće cringe, tako da... Ovo je iza nas zgrada pošte. Mislim, na repat, kao. Još nije zeleno, ova tu, sad će biti. Kralj, nema nikog. Kod Crnice Erak CC2, ala. Od uvijek učen da se samo ono gore bojim. Doviđenja. FTS kujo. Ne znam kako ide, dakle moram podobiti tekst ljevote. Da sam ovih spotama počeo ovo raditi, nije dobro. Ne, ženu ti... Wow, sick FPV, kako se zove već? First person, jel to? Počovite radi ovdje. Di će ti? Nemoj bacat. Isuse Kriste, za koliko? Braće, dobili smo rakije. Gledam, kjesu. Dobili smo mi, vi ćeš i prednjela. Ovo me lipo li. Ovdje budi. Ajde, popravit ću ti ja to varam. FDS, kuju. Jeste dobili što zaista? Jer sam rekao Marlboro Touch 4. Potroši ja 10 € na cigaret. I Kit Kat. I Kit Kat je dao usnu. I još me lik pita kao, pošto će ti to ko kutija, ko da je nestašica. Ja pa misli se, kad rekao sam ti jednu kutiju. Ima jedan komentar, napokon Boru mogu puštat na Erasmus partijima. FBI, open up! Srpska obavještajna policija! Brate, nismo se vidjeli ručka. Idemo na soundcheck u Zapu bazu. Onako 4 sata prije nastupa. Van je jebeno prehladno. Ali dobro, došli smo spremni. Svak sam isfura naočal. Auto nam je... Evo ga ispod. Crni Renault. Crni Renault. Koje su tablice?
Aha. Ne, ovo te sivi. ABG-om noću lutam, od kluba do kluba mene ubila je ljubav. ABG-om noću lutam, od kluba do kluba mene ubila je tuga. Evo izašli smo iz taksija. Pješačka zona, ko je na magistrali u Dugom ratu, Jesi snimio ovo sa Dugim ratom? Čekaj, stani, daj ponovo. A ne, nije to. A kad si bio iza sad? Evo snimaj mene. Ajde. Brate, znači pogledaj. Evo ja ću reći, okej. Jebo, toja cesta gora nego u Dugom ratu magistrala, ono, ko je ovo kure? Solin je za ovo Las Vegas. Gdje su onaj karakonđe, ne? Yeah man, we here. Sam da... Hoću mi samo ući, pozdrav, večer. Ćao. Isusa ti Boga, ubio sam se s njom. Mihajlo. Bog čao, Dani. Serem se jako. Opet ti! Dima sam 2 prolova i opet, ali nije stvarno od treme, nego od fucking srpske kafane. Mislim, ništa protiv Srba, ono je tako zove restoran. Treba se samo od hrane. Vrat, nije problem stvarno od nastupa, od hrane. Rešetanje pitanjima. Yo guys, what's the question? Yeah. Yeah man, 100%. Pa čisto da napravim parametri. Možeš ti napraviti. Yo, what's up? Blin Zapa, u Zapu smo trenutno. Evo, Bore igra sa Viking Crewom Tonsku. Čekamo da borimo svoje... Ništa nas ne čujete! Gas. Cobi, jesi ti radio traku? Trake su... Pa ne znam, brat i ja smo ih producirali. Trake su jebene, sound je zadovoljavajući, nećemo sad tu sraditi. Da, nema razloga nikakvog. Sve je dobro, bit će dobro, večer će biti savršena. Ali je Beograd, najjači smo u konkurenciji. Nema, sve više nema pitanja, Neba mi nikad ne gledamo. Aha, 24 I love trap music. I love trap. Ja volim Marija. Ja volim Bekio. Sedmi mjesec. Četvrti. Zove se Marija. Marina! Trensa nema ništa strašnije nego trensa dvojka. Jebote život. Evo nas su Zapi u beku. Čekamo da sve krene. Daj ponovno sjepiti. Lagano. Ma ne, wow. Vlog se snima. Evo nas u Zapi u beku. Tu smo svi, Damjan je opet iza kamere. Imamo tu Sketa. Marinu. Kad se ja krenem onda, neće se čuti. Ćao, evo nas opet u beku. U Zapi smo. Imamo tu Sketa. Imamo tu Boru. I imamo tu Marija. Ne znam, niti jedan tekst piše grozno. Na kraju je šećer, na kraju naša Marina. I Feki. Iza kamere, Damjan. Kipa, vidimo se poslije. Jedan i drugi, samo otvarajte usta na Kobiju i to je, bit će dobro. Pisma napravljena ima 5 dana. Ono da solo, pomalo znaš si prostor, kaže ti jasno i prostor, razvara prostor, nije grvala. Šta ćemo reći? Dio smo tu u beku, čekamo da krene event. Malo back tour. Kad krene, ima da Bori sve. Sve vam je Bora rekao, sve vam je Bora. Ja krećem oko 2, nastup traje do 2:25, znači pivamo Indigo odraste 3 puta i onda kreće tek set lista. Ima mnogo žena i kapana do kraja. Ima mnogo žena i kapana, 1000 noći boja okeana. Yeah.
večer, lijepi moji, evo sada je pola ponoć, nalazimo se u backstage-u baze, sa nama je Young Lučanin, teški igrač, s njegove lijeve strane Peki. Ćao. Osobno mogu reći da je atmosfera luda. Mogla je biti luđa, ali luda je i zahvalan sam svima koji su došli. Saznao sam da je Lučanin kolektor Apple uređaja, što je ono, svaka čast. Tako, crazy shit on god. I dajte mi pare za M1, znači otvorit ću donacije, trebam M1, ljudi, trebam ono. Slažem se sa svim što je Skate rekao. Fleksamo. Fleksamo dio iz režije, užasan je on. Muzika spaja ljude, ljudi. Muzika spaja ljude, mi smo u Beogradu, družimo se s Beograđanima, družimo se sa Hrvatima, družimo se sa Bosancima, družimo se sa svima. Družimo se sa Pekijem, malo mislim. On je iz Drniša, ljudi. Da, that's crazy. Znam da će me bolit mozak kad ću gledat ovo sutra ujutro, ali boli me kurac. Boli me kurac. A vrti mi se, nemoj. Zapravo zaboraviš te nebitne. Žena zapa baza. Preko 25 ljudi koristi. Shout out za Kosovsku ulicu Beograd, reprezentamo sve koristi. Sad ti tu je, vidi kamera, ono, koja je šanska. Sad sam nakon 65 bio u sentimentalnom moodu i sve što mogu reći da je Falada Solo predivna obitelj i velika ljubav. Falada familija, hvala vam. Familija teška, ono, shout out svima koji nas prate, ono, najjači ste, najjači smo. Sve je rekao. Nema jače priče. Ništa ne moram dodavati, što je sve rekao. Hvala svima koji su došli podržati priču i mi ćemo se truditi da budemo još bolji. I jednostavno, glazba je da spaja ljude, tako da... I evo, Young Lučanin, Mario fotka. Ovo je za Nalež. Imaj, 10. Ja sam sad svoj dušo zobavio. Sam mogu ne znam. 24/7 sada radim kao da sam Kobi. Nemoj, ne idi. Nemojte, brate. Spasite vas, reci. Konekcije. Ide. Bravo! Daj meni piće moju pičku. Ajde, nemoj da... Daj mi pićku, mat. Radimo tu. Idemo do Marija! Ićemo okolo! Čekamo red, kreće Borin koncert ubrzo, izlazimo jako sama da ne bi, ekipe se skupilo čak, evo nam i Bore tu. Šala,
da smarate curu koja je sad pobjegla. Sad sam ja cura. Ti si cura. Otkud ne znam gdje je njegova hudica? Gdje je Marijeva hudica? Ostavio sam je ja u Lagano pješke onda, lagano. A možda neko malo jače. Možda malo jače. A dobro, ajde more, okej. Ajde, čao za to vlog. Hvala na solo vlog. Hvala na solo vlog. Hvala na solo kanal. Kako je gotovo? Gotov nam je zapa. Mi nemamo ga u kući da se vrati. E pa nećete da se vratite kući. Idemo upoznat Boru s fanovima. Dame i gospodo, Ivan Španja, zvani Bore Balboa. Ja sam 30.000 puta poslala poruku da te volim. Jesi čuo? Čekaj. Moje cvike. To su tvoje. Što mi cvike? Ne, ovo su moje cvike sada. Idem na turneju s njom. Vraći ti na Exitu. Ne, idemo. Mora naš hudicu, prvo ne želim bez... Gore ti je hudica, ja sam je nosio gore sketu. Ne, da se je Marini. Marini sam ju dao tu da... Vlog, jesu one bile u vlogu? Jesu, ajde ovdje. Nastup je iz Grmija i gori sve. Mlada nada srpskog glumišta, ako se usudi neći europskog, i vidit ćete na svakakvim ekranima uskoro. Okej. Čekaj, ajde. Jel snimaš? Da. Nastup je upravo gotov. Evo tu je ekipa. Tu smo ispred Zape. Bilo je full bolesno. Baš full bolesno. Tvoj je bolest. Tvoj je bolest. Sutra navečer odmah vratio. Ista stvar je stvarno bilo jebeno. Beograd je izgorio. Shout za sve iz Beograda koji je došli podržati. I idemo jako. Beograd se pokazao kao jako prijateljski nastrojen grad i veselim se svakom povratku u ovaj grad. Tu pored nas je nešto. Ovo je mladi Lučanin. Slušaj, svi su dobrodošli u Beograd. Beograd je najjači grad na svijetu. Želim da svi dođu u Beograd, da vide Beograd, da iskuse Beograd. Čuli ste to ovdje prvo. Bukvalno, brate. Evo, uglavnom, ustali smo se, Mario je s nama. Mario je gotov, Peki je otišao na neko druženje sa svojim obiteljskim prijateljima, pa ga nema. Kamera nam se ugasila jučer, tada nismo imali više baterije da vidite tu sramotu. Ali ja veze, Mario će to danas ne nadoknaditi, tako da... Brat. Naziv. Gorlogu. Skažem to. Moj osvrt na jučer je taj da sam u početku bio malo pesimističan. Brio sam da neće biti ljudi, ali na kraju se napunilo i bilo je fakat jebeno. Energija je bila na mjestu. U jednom momentu su tu ogradu skoro izvadili vanka i to je bilo... Jedan od dražih momenta. Da, frajeru, dum, gledaš, hoću dobro, mislim, security je spavao, ništa nije radio. Ljudi su padali po škalama iz WC-a, to je isto bio highlight, Svaka čast, kogod je stavio taj WC, na 50 škala gore, pijani ljudi, još su spiralne, ajme, majko, mislim se. Ovo je žene u bek? Ne, ovaj civilni WC u koji smo mi išli jer nismo znali da imaju u beku WC, što je prelogično da imaju, lijepo su ga sakrili. Ja se slažem sa Rokovim konstatacijama, krenulo je malo lila kao, aj odradit ćemo to dok je na kraju nakon prvih 3-4 stvari već bilo topšina. Mi Mate Mišo Kovač, ruke gore i ajmo ljudi. Kad se pišao dati ovima iz prvog reda, općenito svima iz BG-a koji su došli, energija što kaže Roko je bila top. Prema kraju kulminirala, Viking Crew isto su činje bilo još više ljudi na bini, bilo još jače. Hvala da Solo Family, Peki isto ubija, Roko je super producer, a Mario isto bija. Mario je na bubri, znači... Mene ne uvijete ništa pitati. Sad smo ljubimci, to smo već rekli, Da, ljubimac najjači kafića. Shout out ovome, Acid Formu na hudici, čekaj. Iza isto. Get back, op. Oh, juicy. Colorful.
Da, popušio je svoju hudicu i dobio je ovu za... Nije naša ipak, Mario. Eto. Jer oko i dalje saznaje što se desilo. Eto, the more you know, ono, svaki sekundu... A sam izgubio jednu zelenu kratku majicu, ali nije toliko, ono, bitno. Samo nije Kalkani. Nije Kalkani, ali neka iz Primarka, ona nije bila skupnica. A to se zove... Refužo. Refužo, kao odeš sa ženom malo do Beča, ideš tamo u shopping center, onda ide Primark, donje rublje, kratke majice i tako da. To kupiš, ne moraš ni prat, ono, Refužo, vrat. Što ti inače pereš donje rublje? Gaći. Ti pereš? Ne. Što šprat? Ja slažem. Nakon 2 tjedna... Baciš. Dobio taj miris, ono, muževni. I onda više i da pereš nema smisla. Nema smisla to prata, a žene vole. Žene vole pravog mužjaka. Au. Što ona više daješ tog screen time-a, pričamo veće pizdarije. Da, mislim da to čini. Ono, to je taj ovak graf, ono. Amplituda bi rekao Roko, mislim ne baš, ali... Ne, moja teorija o amplitudi će ostati u 4 zida našeg apartmana, ali ima smisla, koliko se ja sjećam. Uglavnom, završite faks s djecom. Da, ne, ono... Imajte backup plan. Morate na faks, iskreno. Ja sam se zajebao, ali idem sljedeće godine. Lako, ja sam prvo isto ponavljao. Drugi faks kojim sam opisao je tek bio pogodak. Eto. A sad trepamo ono u BG-u sa 200.000 dinara u oba džepa. Šanse nije. Da to ne govorim preglasno, još ćemo biti problemi. Ja sam neću da posti tako ovo ovdje izađe. Digital footprint is real. Ovo je gore nego da imaš Twitter ono godinu dana. Shoutout Kima šta je šera ulice. Shoutout Kima. Sve sam je taman Kmica, prava kmica. A svi drugi, znači, ops lista malo je narasla. Da je fascinantno koliko su svi supportive, koliko su... Ojme, majke. Koliko ste svi dragi prema nama, a šerat nerete, pizdova materina. He rests his case, evo. Mislim, ovako da kuva, ono... Tele. Hobotnici ispod peke, ono, ne kao... Kat. Ne kao Jadro. Jadro, pardon. Čekaj, ja moram šerat, znači... Teaser za story. Ovo je sad iskočilo, ispada da gledam guzice. Ovo. Za nas. Da. A, super, ne, koliko kad je uzvedno. I kolačići svaka čast. Kolačići keksa. Bečka škola. Gledao sam na TikToku kako ekipa radi one umjetnosti od kave. Shoutout Costa Coffee, ono kaže da je dobra kava. Ali ja mislim, stari trik popit prvo malo vode prije kave da ispireš nepce. Umjetnost keks. Sve pročeka vodu. Jebote kako oni to rade, respekt za sve konobare. A ti si išao sad ono, failed miserably, evo. Salt BG. Yeah guys, if you need some dirt in your fucking coffee, hit me up. I gladan sam. To je to. Evo sad ću dati izjavu. Meni je osobno onako osjećaj kao da je 11 ujutro, a vidno pada sunce i vidno je 4:30 na satu. Pogledajte wallpaper, znači ceo gang. Uglavnom da, to je problem sa partijanjem, što se sljedeći dan izgubiš u vremenu i prostoru. Sad čekamo dečke iz Zicera i Boru da riješe račune u kafani. Idemo pojest ćevape. Jesi uzbuđen? Vidno. Baba, ona sunčica kaj spava u onoj polnapuštenoj kući ima 55 kapuljića. Tak izgledaš. Ne zove se ona sunčica. A kak se zove? Tak nekako. To ona ruši me, jel? Da. Mislim, bišo nije živa više, ali dobro. Je umrla? Da. Rest in peace. Rest in peace, ono. Dajte neku izjavu, ono, ajmo. Izjava za Fala Solo vlogu. Hvala do Sola. Sve najbolje. On God. Braćo, hvala na posjeti. Hvala na pozivu. Hvala Bogu. Suradnje. Hvala Bogu. Shoutout za Pomoravlje i za Zicer i za Toyotu i za sve skupe. To je, pomde, brać, kad si. Marina kaže da će možda Volt naručiti doma, vjerojatno je ono. Ja pretpostavljam da je Marina uskrsnula danas, ono, pretpostavija. Znači, krećemo čuza. Ne, koliko vrijedi moj outfit? A, tvoj outfit? Ne, svoj prvo, onda ćemo drugi. Aha.
Ček, stani, a moraš to, kao koliko vredi moj? Koliko vredi moj outfit? Šuze, 90-ak, možda 100. Ne, zapravo 120. Zaboravio, a nije 120, je 120. Hlače, stoja, Helly Hansen fleece, nemam pojma, ono, priceless, know what I mean? Majica ispod H&M, 10 eura, jakna, Decathlon, nemam pojma. Pederuša, 20 eura, 25. Braces, 30.000 kuna. Ček, stvarno, Ma ne, nisam ja platio, shout out HZZO. Kaj mi je još ostalo? That's about it, naočale 10 eura. Borin fit, koliko tvoj fit vredi? Moj fit, čekaj, sad gledam prvo disit će ovako samo. Ja mislim da bi trebalo biti tu. Moj fit kao ne znam, ovo je North Face jakna, mislim da bila oko... Frizura 10 eura. Iza jakna bila oko 200 eura možda otprilike. Šuze neki 150, možda isto više. Kani, znači trenerka možda isto nekih ono 70 eura, nema pojma, ne sjećam se, bila neka akcija na Zalandu. Besplatno Acid Form hoodie, znači ide GS. I ovaj Sergio Tacchini. Ne, tu smo, to je to ćevapđinica. To je ćevapđinica. To je to. To je to. Šta mi to li ima uopće misle? Koliko je nas? 4? Malo nas jasno govori. Ovamo je po gramažu kao. Ojme, dajte mi milion grama. Daj mi, brate, ono, 10 pa ono. Ne znam koliko jedan ćevap ima grama. Somun, ajme. Uzet ću 5 komada. Dajte mi, kaj, 10 ćevapa i somun celi, ne? Da, i kad ima kugla i to je to. Prođi sa mnom Bosnom. Treba ruke oprati. Stvarno, kad dođe rana. Stvarno... Rana. Ovo zapravo, ovo je kao rekao ispred kamere. Da ćemo oprati ruke, ali inače ne peremo. Samo da ispadne. Perem ruke samo kad se rukujem sa prljavim ljudima. Što smo iz baksu šerali ulici? Evo te zašto sam ovako sjebam Bog. Zašto? Let's talk about it. That's what she said. Ne, nije ono. Šta? Kuj kurac. That's not what she said, bro. Samo batica. A, to tak ne radi. Ti znaš šta mi rekao. Evo, dobio sam hrpu feedbacka od ljudi za ulice koji ne slušaju trap da im je ovo super. Tako da, onaj dušman iz komentara prate. Ne, samo je konstruktivni kritičar, još sao dao ti njemu. Da, naravno, svaka kritika dobro došla. Pravo da. Čao dao za to je to Sarajevsku ćevapđenicu, Sarajevski original u BG-u. Ja mislim da je Zetska ulica, ako se ne varam. Imamo i pasporte. Utrprosos. Utrprosos. Imaju sve recommended, kužiš. Ove babe pored nas su se nešto uzvrtile i komentiraju kako pričamo i mašu rukama. Tako da sam malo živčan, ali... Dobar dan, lijep dan, ono... Vlog snimamo da ne znam. Ništa, šta ja. Nije baš pametno da vas snimam mami. A nije mi ovo pametno da snimaš mami. To je još manje pametno. Good vibes, ono, good vibes. Vibre su na mjestu, ljudi. Ali što moraš nakon svake narudžbe gledat u meni još 10 minuta kada ćeš sad nešto promijeniti. Da. To je najviše vole. Shout out za najgore natočenu pivu. Gospodine Pernar, vi ste... I'm the winner. Ajme, maj, ko je horor? Pompa, to su da su točio kroz šlavu. Niki je naručio pijenu s pivom. A, tu mi je jelenka. Samo najlakše odmah mene napadat za sve. Pa da! Meni odmah, go to. Čekaj, su oni jučer bili, ili? Da, oni su organizirali. Shout out, nalazite se u mjestu Sarajevski ćevap, to je to. Samo ovaj vlog mora izaći za razliku od onog od mercha, inače ja razbijam stvari. Ovo će vlog planiran je izlaz velike šanse. Pravilno pranje ruku. Da, mislim, ovo je ko u Samoru. Hvala. Guys, the food's here. It looks so fucking bussin', bro. Looks bussin', bro. Da, jesi uzbuđen, ono? Jesam, ne vidim se. I evo me opet, tu smo ekipa. To je to ćevapđenica, kao sarajevski original ćevapi. Ja sam bio odsutan ovo jutro, išao sam sa svojim prijateljima malo
jer je nisam dugo vidio. Ali sad smo opet nazad, idemo u studio, back to business i vidit ćemo se. Prema prvom Prema Moskvi. Sad ćemo vidjeti. A ne, pa to je ko Moskve. Onda idemo tamo. Onda je to livo, znači ako je tu ovo, onda je to tamo, ja mislim. Ja sam sad bio kod Moskve. Ček se onda javim ovo Mihajlu jer... brate... Sada sam vidio na Whatsapp. Ovaj put zove zvoli na Whatsapp. Kada je bilo, šta je boli kurac, i tebe će koštati. Skoro smo imali sudar, shout out. A dobro, frajer, nije toliko blizu. Bilo je dosta blizu. Nije blizu kralju kao vaša, naprijed i zakoče da vribe. Dogada. Rata, dogada. Ja gledam, jedeš špageti, metak mi prešeće špaget i napravim. Ne mogu da. Salto unazad napravim. Padnem na leđa, držim jetre u svojoj ruci. Metak mi preseče špaget. We in Belgrade, yeah? Yeah, man. Kad si u autu, semafori su u Beogradu najgori. Mi smo danas 4 semafora čekali 6 minuta crveno. Zašto imat broja 6 minuta? To su najgori semafori na svijetu. Samo sam to htio reći. Da može onda 5 nikšići. Pa imamo još 5 nikšići ćemo neke kole. Ja sve moram uzeti. Nešto što je okej, tipa. Crveni Marlboro, uvijek pušimo Marlboro. Sad daš bolje, tanji duši. Kratki i tvrdi. Evo vidiš ko to govori, vidiš što ko govori. He's tripping. He do be tweaking. Da, ono, kako to kaže, pick me boy jebote, ono. Pick me boy, da. Di sad? A znaš gdje je to, evo, Beogradu, gdje je skate reka da mu poskejta, to je iznad našeg apartmana. Ja, man. Mogli bi zatancat. Mogli bi zatancat. Hodamo po BG-u. BG. A ja ću biti Edli Bob. Branim tvoje malički, glumim DG-u. Dođem ti doma sa ganom, glupide genu. Tu. Kad ti dođem, cvijeće se ruže ti u venu. Trap house, Kosovska ulica. Kod nas u apartmanu cijeli dan je ludnica. Tu step hi-hat pattern, svira violina. Čekaj, malo se zagrijem. Daj mi neku riječ, ono. Šara, košto sad se da... Daj mi neku riječ. Neka riječ. Ne, to nije, to je fraza, ono, daj mi. Šarat, idemo sad Kosovska 37, toliko bole oči, više ne vidim da gledam. Tu nas je kmica 6, znači nije 7. Mene ako neću zao predam. Vozimo se Beograd, kujo, to je sedan. Bole me oči, gledam, nemoj biti tužna, ceo gang je ovde. Znaš da furam puno markirane robe, ja sam goat kao koza. Znaš da ovaj bit me voza, ali di je? Kujo, znaš da ga nema, mala ti je krema, idem do DM-a, shout out. Hidratantno malu udarim po čelu. Znaš da imam rimu vrelu, hodamo po Beogradu, ulica je mračna. Damjano, ja već znam Yeah, man! Ja već znam da će ovo izgleda cinematike s fakom. Yeah, man. Brukam se, ali barem onako izgleda profi. Da, bar si real. Keeping it 100. Ali ovo fakat ne smije ići u vlog jer ne znam repat, ono. Ali ono, skedan, diri, hlače su amiri. Mala ti je luda, imam nešto da ju smiri. Dolazi kod mene, odmah stavljam ju na biri. Mala kao srami se, ali lako širi. Trap pioniri, sedem kao siri. Šarapek i bug, znaš da prvi smo u igri. I onda Versace kapa mi posvili. Opet kapa mi posvili. Za tvoga je tvoja mala mi ga mili. Ne, to je bilo previše. Hvala ti. Ne, hvala ti. Se Krist.
To je na jednokratni. Ko splatio? Ko skratio? 9 dinara. No what I mean, tu smo ispred drugstore-a, no, klasični trap spot. Ovo je kao moj blok, no, kužiš što ti je klasni šat. 0.24 sada, imam Kit Kata ustima. Znači, scena je ovakva. Pek i ja smo odlučili da se uradimo. I uradili smo se, braćo. Uradili smo se, braćo. Pijem Summersby kod pića. Isuse, kako sam odvaljen. Čekaj, aj tebe, aj. Ja ne mogu držati kavike otvorene. Bog ljudi. Nemoj, tek sam se tiga. Dobro jutro. Danas je posljednji dan. Trebam se spakirat i napustiti prostor apartmana do 12. Izvedivo, ali pod koju cijenu? Ne znam, vidjet ćemo sad, ja se idem pakirat. Valjda će Damjan se isto ići pakirat. Valjda će se Mario početi pakirat jer bi bilo u redu. Došli mi pomoći. Evo kapa je kriva ili radijator? Radijator. Šta ćeš ti pomoći? Došli mi pomoći se spakirat. Hoću. Šta je vruće ovdje, ono? Život. 4 minuta da se spakirat. Jutro. What up, Last Day? Last Day, hvala BG, ljubim vas, brat, ne naječiste. Shoutout sobi, shoutout Friki. Shoutout Eno Kisije. Ču ja i ti pop kao? Hoću. Hvala čao. Evo. Ja ko? Nas 3. Ja sam sad došao s kave. Moramo ići van, to ono ženu za bla bla, ajde. Last Day, bro. Ajde dođi ja. Kad? Moram pojist, moram se posret. Sad sam došao s kave. Znam, ali kaži dođi. Pa kad posredem se, poidem, samo zapakiram sve stvari i doći kroz 20-ak, 25 minuta. Šta si uzeo? 4 viršle, 2 meni, 2 roku. Dobro, ajde. Da je viršle? Neki štrudalo, 2 štrudalo. To je kiša padala, vidite. I se jedim HTO. Ovo je stalna tastatura. Kaži. Ekipa, koje sati? 11.35 je. Bore, Sket i Marina su otišli već. Check-out je u podne, mi idemo u 1:30. Ja sam mislio da je podne i po, ne znam zašto, ne pitajte, nisam ništa spavao sinoć. Sad shvatio da imamo još 2 ure čekanja, tako da... Uglavnom, bilo je stvarno predobro, bilo je predivno, savršeno iskustvo. Mislim da je svima nama ovo dobro došlo, pogotovo još meni, Roku i Bori, jučer kad smo bili u studiju s njima, tako da dobili smo skroz neku drugu sliku o našoj glazbi i kako ćemo stvarati našu glazbu. Tako da bilo je savršeno, nastup je bio super, ekipa je bila odlična, to vam je to, nemam šta više ništa za reći, stvarno, preumoran sam. Ja i Roko smo opet zadnji zaspali u 6, tako da hvala na gledanju i vidimo se, čao.